What's up my people, nundi mwanya w'amakuru mashya yagezweho muri football mu mupira wo hanze, aho turasanga ikipe ya Barcelona yatangaga ikirego gikomeye cyane muri perezida wa Real Madrid Florentino Pérez. Ibi turabireba bose turebe niye mpamvu yatumye Barcelona itanga ikirego gikomeye cyane cyateje impagarara, kandi nanone turebe se byaturutse ku kise niki uwo bita Florentino Pérez yakoze kugira ngo ikipe ya Barcelona ibe yarega cyase yajya kumurega mu rubanza, yatanga urubanza. Ariko rero mbere yuko dusobanura ibi, reka mbanze nanone nkubwire nkugezeho amakuru meza cyane ari avuga ku ikipe ya Atlético Madrid n'uwo bita Julián Álvarez. Ku bantu bose bashidikanya cyase bavuga ko ikipe ya Atlético Madrid iremera kurekura uwo bita Julián Álvarez, rero reka tubisobanure neza cyane. Atlético Madrid yohereje ubutumwa bukomeye cyane kuri Barcelona na Real Madrid kubihuha bijyanye na Julián Álvarez. Atlético Madrid yahamagaje cyase yatangaje mu buryo bukomeye cyane budasubirwaho ko Julián Álvarez atazagurishwa, aho perezida w'ikipe ye Enrique Cerezo yatanze ubutumwa bukomeye nyuma y'ibihuha byakomeje kuvuza induru kandi gukwirakwira hose ngo ikipe ya Real Madrid cya Barcelona iragura uwo ita Julián Álvarez. Uyu rutayizamu w'umunya Argentine yabaye umwe mu bakinnyi bakomeye cyane kandi bakuru amaso mu ikipe ya Atlético Madrid no ku ruhando rw'Iburayi muri ruhago, aho rero benshi b'amakipe menshi ari kumwifuza. Yagiye muri Atlético Madrid yavuye muri Man City, gusa iyi kipe yo mu murwa wa Espagne yo yamaze kugaragaza ko idafite gahunda yo kugurisha uwo bita Julián Álvarez, aho ibihuha byinshi bikukwirakwira ngo aramya mu ikipe ya Real Madrid cyangwa Barcelona. Mu kiganiro yagiranye na AI Chiringuito, perezida wa Atlético Madrid Enrique Cerezo we yavuze ko Julián Álvarez atazagurishwa habe na gato. Aya magambo yahisa ashyira benshi cyase iherezo ku bihuha bya FC bya FC Barcelona n'ikipe ya Real Madrid, aho aya makipe yo yagaragazaga ko ari afite gahunda cyase bari muri negotiation. Amakipe yaramaze igihe avuga ko amwifuza cyane aya makipe abiri. Mu mezi ashize inkuru zitandukanye zivuga ko Barcelona iri gukurikirana cyase iri gushaka iri kumugura kugira ngo asimbure uwo bita Robert Lewandowski we wamaze kugenda mu iki cyase ushaka wagiye uri kuva mu ikipe ya Barcelona nka free agent. Uwo bita uyu bita Julián Álvarez Barcelona iramushaka ngo imusimbuze uwo bita Robert Lewandowski. Rero mu gihe Real Madrid yo iri kwishyiraho amafaranga menshi cyane ikemera igatanga miliyoni z'amadolari 150 kugira ngo imwegukane, ariko ikipe ya Atlético Madrid yamaze gushyiraho iherezo ko ataragurishwa. Rero nireka je nagusobana ese iki kirego cya Barcelona irega uwo bita Florentino Pérez cyaturutse ku kise niye mpamvu yareze iyi kipe ya nako Real Madrid umuyobozi wayo. Rero reka turebe se byaturutse kuki niye mpamvu. Ikipe ya FC Barcelona yatangaje ku mugaragaro ko yatangiye inzira yayo yo kugiye kurega ikipe ya Real Madrid, perezida wayo Florentino Pérez niwe irega. Ibi bije nyuma y'amagambo Pérez yavuze asebya Barcelona, aho yasinyishije cyase yavuga ko yegukanye ibikombe bimwe na bimwe ibifashijwemo n'abasifuzi. Iki ni ikintu gikomeye cyane, isebya ibi bigaragara ko ikipe ari ukuyisebya kandi yifashishije ikibazo kizwi nka Negreira Case. Mu itangazo ryayo Barcelona yavuze ko ishinja Pérez icyaha cyo gusebya kandi ko hashingiwe ku ngingo ya 205 y'itegeko mpanabyaha rya Espagne yamaze gutanga ubusabe cyase gutanga ko bayifasha ubusabe bw'ibanze bwo kugirana ibyumvikane mbere yo gutanga ikirego mu nkiko. Ibi bishingiye ku magambo Pérez yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru kuwa 12 Gicurasi mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku munsi wakurikiyeho. Barcelona yo ivuga ko idashaka kugira nabi uwo bita Pérez. Ntabwo ishaka kugira Pérez nabi, ahubwo ishaka ubutabera kandi ikamusaba kwisubiraho ko ibyo yavuze atari byo cyase atari ukuri.
kuko ngo ibingibi byangiza izina rya Barcelona cyangwa se icyubahiro cy'ikipe yo muri Catalonia. Iri tangazo rya Barcelona rigira riti FC Barcelona imenyesha ko uyu munsi yatanze ubusabe bwo kugirana ubwumvikane n'intambwe yo guhabwa cyase ngombwa ya mbere yo gutanga ikirego cyo cyase ku cyaha gisebya iteganywa y'ingingo ya cyase gisebanya cyase gisebya cy'ingingo ya 205 y'itegeko mpanabyaha kiregwa na perezida wa Real Madrid bwana Florentino Pérez. Kiregwa perezida wa Real Madrid bwana Florentino Pérez kubera amagambo yavuze ku kiganiro cyase mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru ku wa 12 Gicurasi ndetse no ku kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku munsi wakurikiyeho. Intego y'iki kirego ni ugusaba bwana perezida kwisubiraho mu magambo yavuze neza ko atari ukuri, amagambo asebya kandi yangiza isura n'icyubahiro cy'ikipe. Ibi rero Barcelona ibibona nk'ikosa niba uwo bitsa nanone Barcelona yo niba ubusabe budakurikizwa uko bikwiye, FC Barcelona izakomeza ikirego cyayo mu nkiko, niko ibivuga. Nubwo bimeze bityo, Florentino Pérez we yari yarigeze kuvuga ko adatewe ubwoba n'icyo kirego, ndetse akomeza no kunenga Barcelona ku kibazo cya Negreira. Uwo bita Pérez yagize ati Barcelona yakora neza ikandenga, yakora neza ikandenga niba batekereza ko bagomba kubikora nibabikore koko. Aya ni amagambo ari hagati y'abayobozi b'amakipe akomeye cyase hagati y'amakipe akomeye, hagati y'ikipe ya Barcelona n'ikipe ya Real Madrid. Ibi ni ibintu bidakwiye mu mupira wa football. Ese wowe urabona ibi bintu ari ibintu bikwiye muri football kuko kuba wasebya uwo cyase ikipe ngo nuko yakurusha cyase yatsinze cyase ifite icyo yatwaye? Ibi ni ibintu bikwiye. Muri comment urambwira inyunganizi yawe cyangwa se uko byumva. Kola subscribe kugira ngo udacikwa n'ibindi biganiro, kuko isaha n'isaha ibiganiro byacu ni gato biba biriho buri saha n'isaha.